ya ngayo nguko reka mbasuze mbifuza ubwa neza mwese mukurikiye gatanu kuri gatanu hirya no hino mpande enye z'igihugu mukomeze kugubwa neza. Ni inkuru zitandukanye zivugwa hirya no hino cyane cyane muri kano karere twibereyemo, kano karere turimo. Inkuru ziri kugenda zivugwa nizo tuza tugarukaho. Tshisekedi yaje kuba yimwe ijambo mu nama ya SADC yari yabaye kubera amadeni. Ese byagenze bite? Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yaje kuba yimwa ijambo mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango w'akarere ka Afurika y'Amajyepfo uzwi nka SADC kubera amadeni y'igihugu cye kiwurimo. Aya madeni se bagiyemo ryari, byagenze bite? Gumana natwe uraza gukomeza wumva byinshi cyane kuri iyi nkuru. Nawe utarakanda subscribe n'ubwo yabonye igikizo cyo kuba wayikora kugira amakuru yacu nakajye agucika. Aya madeni akomoka ku ngabo za SADC zari zishinzwe kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mpera za 2023 kugeza mu ntangiriro za 2025. Ingabo za SADC zatashye hagati muri uyu mwaka nyuma y'ubwumvikane na M23 zari zimaze amezi mu bigo byazo biri mu bice bikikije Goma. Izi ngabo zari zimeze nk'ifungwa z'intambara nyuma yo kurimburwa ku uyu mujyi. Leta ya RDC yasabwaga kwishyura umusanzu wa miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika wo gufasha izi ngabo zaturutse muri Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi. Muri ibyo bihugu bitatu mbese ubwo yari Afurika y'Epfo, Tanzania n'igihugu cya Malawi. Ubwo RDC yari itegetswe cyangwa se yagombaga gutanga miliyoni 200 zose z'amadolari y'Amerika kugira ngo babashe gufasha izi ngabo zari ziturutse muri bihugu bitatu twari tuvuze, Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi. Bagombaga rero kuzifasha mu gusoza inshingano zabo neza muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibihugu bitatu byagaragaje ko kuba RDC itarishyuye umusanzu wose byatumye ingabo zabyo zidakora neza akazi kazo, bituma byishyurira amafaranga yabyo. Bese ibi bihugu uko ari bitatu, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa, nibo bagendaga bishyura igiciro cyo kuba bari hano muri Kongo. Bese igiciro cy'ubuzima byabasabaga nibo bagombaga kukishyura mu gihe mu masezerano harimo ko leta ya RDC, iyi leta Perezida Felix Antoine Tshisekedi abereye perezida, akaba ariyo yagombaga kuba yishyura igiciro cy'amafaranga angana na miliyoni 200. Muri Kanama 2025 SADC yihanangirije leta ya Kongo yimenyesha ko igomba kwishyura bwangu ikirarane cya miliyoni 48 z'amadolari y'Amerika muri uyu musanzu. Bitaba ibyo ikazafatirwa ibihano bishingiye ku mategeko agenga uyu muryango. Mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya SADC yayobowe na Perezida Cyril Ramaphosa kuwa 17 Ukuboza, ubwo ni ku munsi w'ejo 2025, hifashishijwe ikoranabuhanga rihuza amashusho ya video conference. Tshisekedi yangiwe kuvuga ijambo kubera iki kirarane. Iyi nama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu 7 harimo Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Tshisekedi wa RDC, hakazamo perezida wa Botswana, hakazamo perezida wa Madagascar, hakazamo Daniel Chapo wa Mozambique ndetse n'uwitwa Dr Netumbo Nandi wa Namibia ndetse na perezida wa Zambia. Mu nama zahuje inzobere na minisitiri bo muri SADC zitegura iy'abakuru b'ibihugu, nibwo rero abahagarariye leta ya RDC bangiye kugira icyo bavuga bazira ko igihugu cyabo cyanze kwishyura aya mafaranga. Perezida wa RDC yemerewe kwitabira iyi nama ariko yimwa ijambo.
bivuze ko ubukene bwatangiye kuvuza ubuhuha muri leta ya RDC, kuko urumva aho byatangiye kugera naho yangirwa kugira icyo avuga. Urumva ko ibintu byakomeye. Reka tuze kubitega amaso turebe ese muri RDC na SADC ese baraza gucana uwaka. Reka dukomeze turebe rero uko ibintu biza kuba abyifashe. Amakuru yacu nagaruka, ndabakunda cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Ciao ciao.